กันจันทินบุมีจะอมตักlocal khom te voina MNF party mingin che bai kan buk chewa voina kan press conference nei chan tur hi kan sarkar ZPM sarkarin Mizoram State Commission for Women chairperson dan dik lo taka aruat chungchang baka tun ni somni pariat August sanghi somni pali khan member thar pasari aruat thar le boka chumi chungchang chu vena hian karon soidona ZPM sarkar chief minister pulal do ma kai hruai alo din hnuwa dan bo hriatna tam tak thleng jinga sarkarin Mizoram State Commission for Women chairperson aruat dan le chairperson thar kal tlanga ZPM sarkarin commission a sobjui dan hi awan doi thakin Mizoram State Commission for Women chhawpchhuah MNF chuan kan nga yani kan hmeichhia te dikna le chan vo hum haltu turber chairperson ruatna dan bo chhiatna na satak a thleng hi ngoi boi pui mai chia kan ngai lova zirlai polin dan kala chairperson ruat ani dan hi anlo au chhuah pui to a kan ro rel na insang ber assembly house a po march ni som pathum sang hi somni pali khan soichhuah hial ani a khami tuma kan chief minister khan kan khami tum khan kan chief minister pulal do ma chuan chairperson ata na kumbi thia pel to ruat ani dan hi thudik lo hmangin soimam atumani kha voin thlenga dikna tung ding zonga ZPM sarkarin malakna anei lo awangle Mizoram mipui abikin kan hmeichhia te rilru ana hle ti kan hriat awangin voina hian MNF chu kan au chhuah alo tulta a huntiam chu wangin tun September ni kwa tlaidar nga thleng hianin Mizoram State Commission for Women chairperson ruat tharpilal chandami hi MNF party chuan bang turin kan phuta ani lo point kan sarkar hian ban turin kan phuta tin chu mi rual chuan tun a member thar pasari an ruat na order po hi sut le turin kan nge na chumi huntiam chunga an ban abang lo emo sarkarin a ban lo emo ani chuanin MNF chuanin a top thlengin bo zui kan tum don ani ti kha voina hian kan han puang ani Mizoram State Commission for Women hi Mizoram State Commission for Women Act 2004 in asoyangin dan nuaya meichhia te dikna le chan vo hum hal tur le meichhia te din hun choi kang tura kalphung mu mal le ti tur fel tak ne din ani a chairperson le member dang te po ruatan ni dan tur le office an lua hun chung tur te fel takin duan vek ani a Mizoram State Commission for Women Act 2004 Section 3 1 nuaya sarkarin Mizoram State Commission for Women adina Section 3 subsection 2 nuaya hian chairperson le member dang pasari baka member secretary ruat ani dan turji alan ani bokani Mizoram State Commission for Women Act 2004 nuaya rules siama hian Rule 5.1 nuaya hian chairperson atan chuan kumsomruk panga pel to chu ruat thei ani lo thu chiang takin ain ziakal ani tuna kan thron mek ZPM sarkar kalphung thar le ramro rel na apathian ram tundin au pui tu te nuaya hian march ni riat sanghi samni pali khan notification number B 12011/2013 mangin chairperson tharatan pilal chandami daughter of pushang shrimalek ramhlun not biak in mual churuat ani a danin kumsomruk panga tling to chu chairperson atan ruat ani theilo thu chiang taka ataran lain sarkar document sang le ko san record ate pilal chandami hi
chairperson atan ruat ani hian kumsom ruk hriatna hmang mek to ti chiang takin alangani chung document sang te chu toy te in kan han soi fi anga pakhatna chuan March ni som thum pakhat sang ni som paruk khan kumsom paruk atlin to kumsom ruk katina kumsom ruk atlin to awangin research officer AHNVT department atangin super annuation pensionin chhawpchhuah ka pensiona chhawpchhuah tur thu hriatir na chu planning and program implementation department chuan notification number A 19018/210/2013 das PLG dated 9 March 2016 mangin ati chhuak ani ti chuan hemikai hnoya RTI chhanna po a pension hun hi March ni som thum pakhat sang hi som paruk ani ti chiang takatarlan ani bok ti chuan March ni som thum pakhat sang hi som paruka kum som ruk atlin to awangin Mizoram State Commission for Women chairperson atan ruat ani hun March ni riat sang hi som ni palia hi chuan kum som ruk hriatna hmang mek to ti achiang hle ani tin adot le chuan Mizoram Presbyterian ko hran sinotin baptisma achan hun record avon na changa alanda nin apian ni le thla le kum hi ni som thum March sang chhawpchhuah somnga paruk ani a chuta an Synod Archive registration number po hi zakwa som ni in pastor dal biak tluanga kuta baptisma achang ti khachiang takin alang bokani tinador le chuan ama nge hian kum sang ni som ni pakhat kum tira Aizawl Municipal Corporation in Than dona khan a campaign na a khan ZPM ticket in ward number 3 adinga ti chuan a campaign na flyer hi ama Facebook page a hian January ni som sang ni som ni pakhata atilanga voin thlengin ni jan thlengin mu turalo ma chuta chuan khati hun lai khan kum sang ni som ni pakhata khan kum som ruk pathum ti in ama ngei po ain zia kani ti chuan kum sang ni som ni pakhata kum som ruk pathum mi ani to chuan Mizoram State Commission for Women chairperson atan ruat ani hun March sang ni som ni pali a hi chuan danin a phalchin kum som ruk panga apel to ngei ti ama vote tura mi puite asom na hian atilang bok ani ti chuan Mizoram State Commission for Women Act 2004 Clause A of subsection 2 of section 3 in a phalsakanga Mizoram State Commission for Women Rules 2008 Rule number 5 1 Mizoram State Commission for Women chairperson atan ruat he chu heti hiana inziaka any person who has not attained the age of 65 years may be appointed by the government ti in kausan record atangte sarkar record le ama mimal intar landan atanga alandanin kumin sang hi somni palia hian kum somruk pariat ani to a sarkar le kha niriat thathum sang hi somni pali manga Mizoram State Commission for Women chairperson atana ruat hi Mizoram State Commission for Women Act and Rules nasataka bo chiatna ani kan ti ani ti chuan kha chairperson bi ka lo ni ta sela member thar te hi kumin August ni somni pariat khan mi pasari athar ruat an ni le a helai chungchanga hian soidu kan nei chu October ni ruk sang ni somni pathum khan sarkarin Mizoram State Commission for Women Commission kan ti mai member te hi pasari aruat thara chung te chu aruat thar jinga hian pahni te hi kum over awangin an bang to a ti chuan member dang pakhat hi engemaw thil dang awangin abang boka ti chuan member dang pakhat le hi kum over awanga kum ngeni kum over kan ti mai ang chu heti han soya chuan bang to mai tur ania chuti lain member dang pathum zaom tak tak university a attend chu kan professor te
hi ban ni si lovin an mani pon ban na thelu chuang bok si lovin kumina khan October August ni somni pariata khanin notification masa October ni ruksang ni somni pathuma mi kha an lu alan tir to pati chuan an ruat ta a hei po hi ke ni chuan kan ngai serious le a kan women commission member za om tak tak mizo nuwa po chuan om tak tak kan me chia te din mun le chan vo an dik na chan vo hum hal tu tur te pal zut na a kan ngaya tin hemi chungchanga hianin a rule sina member te hi danina soyang chuan section 4 ina soyang chuan an ban the dan tur kha omani chuta chuan the chairperson and every member other than the member secretary shall hold office for a period not exceeding 3 years kumthum chung kha office an lu aturani as may be specified by the state government in this behalf tini a chuan section 4 subsection 2 a chuan the chairperson or a member of the commission other than the member secretary may by writing an address to the state government resign his or her office an mani du thua an bana an thelu kha angai le ta ni chuan ador le chuan subsection 3 a hian the state government may remove a person from the office of chairperson or member other than member secretary if that person atia hang ha chili o chunga aron soya pakhana chuan becomes an undischarged insolvent. Number 2 a chuan is convicted and sentenced to imprisonment ti te ni a chuan adot le chuan becomes of unsound mind palina refuses to act or becomes incapable of acting hian is without obtaining leave of absence from the commission absent from the 3 consecutive meetings tinita khalaya an ban na tur theina ground pakhat ma invoke si lo khan helai hen notification hmang hianin member ruat an ni na kha an supersede tok maya hei hi ke ni chuan kan ngai thu tak le a dan bo chiatna kan ngai bok ani ti chuan voina hian chairperson akta na sarkar in aruat pilal chan dami hi ami malin kan hongor ngor ani lowa tin member tharata na mi pasari an ruat tharte po hi an thalowa an fel lowa an kan du lo ani lowa ami malin tu ma du lo kan nei lowa MNF hian amai ro chu aruat dana dan om sa reng sarkarin enga ama ngai lowa tia apal bora women commission apong sual tamai hi kan ngai poi mo lai der chu ani a ta chuanin danina asei chutlem tong kam ni khat han sei jaw kan duwa asap tong chuanin the end does not justify the means atiani chu kan chairperson tele member thara ruat tharte hianin na chu an thok thaviau mai thei member masale chairperson masate ipon thatakin an thok po ani thei amar chu danina sei chu atop na khanin thapo ni se abul tan na akong a zo kha adik lo chuanin a tha chuang lo ani chu wang chuan logo ta po hei chu thil dik thei ani lowa chu wang ne hei a serious a tin danina asele pakhat chu when a law describes or requires a things to be done in a particular manner it should be done in that manner or not in the other way dikhanita thil kha danina ati dan tur asoya kha a omreng chuan khami ang khan ti mai tur ani a nilowa thil danga kan ti kha chuanin adik thei lowani chuwang chuan voina hian kan sarkar hi MNF chuan helai hian in ngai tu tha a kan ngen na hi ngai poimo a September ni kwa dar nga mange ya heng kan chairperson aruat na le member thar pasari aruat na hi kan sela nukir turin kan nge na hetianga dan bo chhia a Mizoram State Commission for Women chairperson ruat mai du tok lova member ding lai te po dan bo chhia boka midang ruat nan ani na hi
arwat tu ZPM sarkar hian kan hun bitiam chu nge ya sut ve turin kan nge na kan beisei anga malak na lawani chuan atop thlengin kan bo zui don ani hetiang thil dik lo langsar tak hi ZPM sarkar hian ti dik tum lova zirlai pole assembly house a meu po puan chhua ani to chung po a engti kong ma an lak lo awangin ke ni hian lo thei lowanga in hemu phurna hi zoram mi puite tan le abik takin kan me chia te tan ma kan lata ani kha voina kan press conference kan soi thei chun chuni se